Abdurrahman ibn Auf je neko ko je vrlo interesantan u ovom kontekstu, jer Imam Buhari njega pominje odmah na početku svog poglavlja o poslovnim transakcijama. Kao primjer nekoga koji nakon migracije iz Mekke u Medinu dolazi u situaciju, nema ništa, izbjeglica možemo reći, i nudi mu se sve, novac, sve što ti treba, i on na to sve odgovara: gdje je ovdje čaršija, gdje se ovdje posluje. I on vrlo brzo postaje jedan od lidera u toj zajednici. Knjiga takva, poglavlje o poslovnim transakcijama, počinje sa liderom poslovanja, poduzetnikom koji u stvari prije nego što idemo u pravila poslovanja imamo jedan mentalitet poslovnog čovjeka koji neće da zavisi od drugih, koji hoće da bude gornja ruka, koji hoće da radi, da stvara, doprinosi, i sve mu je halal. Nama da neko ponudi evo ti novac, nama nije dozvoljeno tražiti daj mi. Nije ti dozvoljeno ako možeš da riješiš svoju situaciju. To je samo za ljude koji su stvarno u situaciji da sebi ne mogu pomoći. Međutim, on je bio u situaciji gdje je mogu da to uzme, ali nije, zato što je htio da očuva svoj obraz. Ti kad god uzmeš od nekoga, prodaješ dio obraza svog, poštovanja, dostojanstva.